Угулуп атат. Мен угулуп жатамбы? Ооба, угулуп атат, жакшы эле. Тарыхты баштай берсеңиз болот, мен азыр экранды бөлүшөм. Hello everyone again. So, саламатсыздарбы? Дагы бир жолу. Мен атым Нурайым. Мен стажёрлордон боломун. Стажёр мугалимдерден боломун. Анан кийин бүгүнкү биздин сүйлөй турган темабыз бул хоббилер жөнүндө болот. Сиздин хоббиңиз эмне деген темада сүйлөшөбүз. So today's topic is about hobbies. Our theme is like, what is your hobby? And next page. Хоббилер жөнүндө сүйлөшкөндө, хоббилер тууралуу айтканда биз to be interested in деген этишти колдонсок болот. Бул этиш interested деген сынаточтон жана in деген предлогтон турат. Анан бул биз бирдекеге кызыкканда айта турган сөз айкашы да. Мисалы берилгендей, бул жерде she is interested in music, ал музыкага кызыгат деп айтабыз. Же болбосо she is interested in books, she interested in taking photos десек болот да. He is interested in playing guitar деген мисалда. Бул жерде биз to be interested in дегенден кийин турган болсо биз ing мүчөсүн кошобуз. Ошондо бул жерде playing'ге ing мүчөсү уланат. Келиңиздер биз азыр бирден бышыкташ үчүн бирден упражнение кылып көрөйлү. Ким каалоочулар бар болсо микрофонуңуздарды кошуп баштасаңыздар болот. Бул жерде суроо турат, ошого жооп бериш керек. What is the girl interested in деген суроого жооп беребиз. Сүрөттөрдөн табыш керек да, эмнеге кыз кызыга турганын. She is interested in playing video games. Yes, cool. Тура айттыңыз. She is interested in playing video games. Кийинки келиңиздер дагы башка бирок аракет кылып көрсүн. Мен бул жерден Айгерим 27 дегенди көрөм. Окей. Drawing. He is interested in painting. Yes, good job. Эко тең тура, бирок бул жерде биз painting деген этишти тандаганбыз, бирок drawing деле тура. Yes, next one. Айназик, келиңиз сиз кылып көрүңүз аракет. They are interested in taking tickets. Yeah, good try. But actually it was like traveling. Yes. Yeah. Бирөө traveling деп айткандайды уктум. Бул taking tickets деген дагы жакшы идея экен, бирок бул жерде биз traveling дегенди койгонбуз. Next one. Let's guess what the girl interested in. She's interested in reading books. Reading books. Yes, good job. She's interested in reading books. Ошо менен кичинекей көнүгүүбүз аяктады. Ал эми биз суроолорго өтсөк болот. Бүгүн биз 2 суроо даярдаганбыз. Анан кийин алар биринчиси do you prefer indoor or outdoor hobbies деген суроо. Сиздер үй ичиндеги же сырттагы хоббилерге кызыгасызбы деген да. Бул жерде биз I prefer indoor hobbies like reading деп айтып болот. Же болбосо prefer'дун ордуна like же enjoy деген сөздү да колдонсок болот да. So let's get try. Who wanna try first? Акылай, I see your microphone is turning on. Акылай, сиздин микрофонуңуз жанып турганын көрүп атам. Келиңиз сиз айтып көрүңүз. Так. I prefer что?
Prefer бул кыргызчасын азыр артыкчылык берем дегендей болот да, бирок орусчада почитаю дегендей болот да. Ооба. Көбүнчө эшиктеги хоббилерди каалайм дегендей. Oh, I like I like painting. Painting. I like painting and cooking and shopping. Wow, Riding good a job. bike. I have очень много. A lot. I have many. Или I have Very over many. You have a lot of hobbies? You mean? Yeah. Көп хоббим бар деп айткыңыз келип жатат, да? Yes. I have a lot of hobbies десеңиз болот. Кайра сүйлөмдү толугунан айтып көрсөңүз болот өзүңүз бышыкташ үчүн. Так, I like hobbies. I hobbies like painting and cooking. Yes. Yes, good job. Бирок мындай болуп атты, I like hobbies, like деп айтсаңыз болот да. Биринчи кетет, андан кийин этиш кетет. Анткени англис тилинде бул мындай туруктуу структура да. Биринчи кетет, андан кийин дайыма этиш кетиш керек. Андан кийин калгандары да. I like hobbies like деп тура painting, riding a bike, walking деп айтсаңыз болот. Азыр даярданып турсаңыз болот, кайра эмеске эметип аткандай болот. Шаштырып аткандай болот. Хорошо. Даярдангандан кийин кайра жооп берсеңиз болот. Sorry, can I say? Yes, of course, yes. Go on. I prefer. Thank you. I prefer to write. Yes. What prefer? I prefer outdoor hobbies. For example, it's walking, maybe hiking. Yes. Hiking because I like mountains and mountains and clean airs. I like traveling. Thank you. That's cool. Thank you. Can I say? Yes, of course. I prefer indoor and outdoor hobbies like cooking, swimming, and running. Wow, cool. Can I? Yes, of course. I prefer indoor hobbies. It is reading, painting, and cooking. And I'm also like outdoor hobbies. It is walking, traveling, and shopping. Cool. Yeah. Тура болду. Аябай жакшы. Yes, of course. Hello everyone. I prefer how can I say outdoor how can I say outdoor? Yes, it's correct. Hobbies, yeah, and I like it tennis and big tennis. I like to play outdoor and walking under the snow and rain and drinking cappuccino. Cool. So nice. Play tennis in big court десеңиз турараак болот го дейм. Playing tennis in big court. Yeah. Play tennis big. I prefer outdoor hobbies, walking my husband, and indoor hobbies, cooking. Oh, cool. You mean walking with your husband, right? Күйөөң менен сейилдегенди жакшы көрөм дедиңиз. Oh.
I like walking with my husband. Yeah, cool. All right. That's cool. Awa. I Can I say prefer one? like indoor and outdoor hobbies. Is write it music and listening music. Oh, cool. Жакшы хобби экен сиздики дагы. Структураңыз дагы туура болду. Дагы ким сүйлөгүсү келип жатат? Can I speak now? I prefer both hobbies, both of them, indoor and outdoor. But nowadays, I have only opportunities for indoor hobbies. I'm interested in listening podcasts while I'm doing something. It's really interesting me. That's cool. I also like to listen podcasts. So, Aynazik, I see your microphone is on. You can Yes. talk. Hello, everyone. If I tell you about my hobbies at home or indoor, I like reading, cooking, especially baking, and more watching movies. So it's all. If about my hobbies outdoor, I like sometimes walking, and I like I would like riding a horse every day, but it's unreal. Силер алды окшойт, улантарсак болот азыр. Ал кайра кошулганча. Okay. Now, let's keep going. I see. Ким сүйлөп атат? Буга чейин бурлай сүйлөп атабы азыр же акылай сүйлөп атабы? Атыңыздарды айтсаңыз. Айназик. Окей, Айназик, hello. Туугандар, бирөө сүйлөп атканда сүйлөп отурсаңыздар, микрофонду өчүрүп барганга аракет кылыңыздар. Анткени тизметте 3 кишинин тең микрофону көптүр. Ким сүйлөп атканын көрүнбөй калат экен. Айназик, okay. So, can you tell me one more time what is your hobby? Oh, okay, of course. If I tell you about my hobbies at home or indoors, I like reading, cooking, especially baking, and watching movies, and sleeping. I so love sleeping. Oh, yeah. Yes, and if I tell you about my outdoor hobbies, I like walking sometimes, and I would like riding a horse every day, but it's unreal. Okay, I see. Well, Aynazik, that's okay. Good job. Aynazik, if you want to say, if I tell you about my outdoor hobbies, in terms of my outdoor hobbies, если про мои outdoor hobbies, in terms of my, айтсаң болот да. Okay. Ошентип айтса болот. Башкасы жакшы эле. Анан бир нерсени аябай катуу жакшы көрөм деп, мисалы, аябай, очень сильно деп орус тилинде эменин астында коебуз го, сунатоштун астында. Англис тилинде ошол аябай, very much дегенди сүйлөмдүн аягына жылдырып ичсеңиз болот. Мисалы, I like sleeping so much. Oh, okay. I get it. Yeah, thank you very much, Aynazik. Now I see Alina's microphone is open. Alina, good evening. Now you can proceed talking about your hobbies. Жаңы кошулгандар болсо, достор, саламатсыздарбы? Биз бүгүн стажерубуз менен кошо хоббилер темасында сабак өтүп атабыз. Азыр стажерубузда техникалык эмелер маселе жаралып интернетте өчүп калган экен. Бирок азыр кайра кошулат. Ал кошулгуча чогуу хоббилер жөнүндө сүйлөшүп туралы. Жаңы кошулгандар микрофондоруңуздарды азыр күйгүзөм. Барыңыздар. Менин хоббилер тууралуу айтуулансак болот. Alina, I am listening to you. Айтыңыз. Okay, hello What are everyone. your hobbies? Tell us, please. Hello. When I want to have a rest at home or just relax, I prefer reading and painting. When I want to spend time outdoors,
I like Mm-hmm. working and traveling and sometimes shopping. Thank you. Okay. Thank you. Good job, Alina. Very nice. I haven't really heard any grammar mistake. I'd say very good. Now, I see also Saudbek here. Saudbek, good evening. Hello. Hello, good evening. Yeah, one of our most active students, I guess. Good job. And now, let's talk about your hobbies. Okay. I prefer indoor hobbies like reading books and Oi, Saudbek. I think we're having problems with your microphone. It feels like you are speaking to us from very far, far away distance. okay. Is it possible you can fix it somehow? I prefer indoor hobbies like and Okay. like reading books and play musical instruments, especially piano and the guitar. Additionally, cooking at home. Okay. I would like to highlight about outdoor hobby, especially traveling the world and walking on the streets, especially in the evening. Okay, very nice. Good job. Well, Saudbek, I've heard you told about cooking. What exactly do you like cooking? What's your best dish? Can you tell us? Rice and the Rice. soup. Mm-hmm. And Well, that's very hard to cook. Good job, Saudbek. Impressive. yeah. All right. Okay, thank you, Saudbek. Now, Нурайым бизге кайра кошулду, интернеттен көптүр. Жаңы кошулган туугандар, достор, Нурайым биздин стажер мугалимибиз, Talking клубтарды мындан ары өткөнгө аракет кылат. Бүгүнкү сабакта биз экөөлөп өтүп атабыз, ажастан Нурайымдын баягы переходу плавный болуш үчүн. So now, Нурайым is gonna keep talking to you. Нурайым мен Saudbek, Алина жана Айназиктен сурап койдум. Калгандардан сурап уланта берсеңер болот. Хорошо. Макул, рахмат. Азамат Тухтубаев. Well, I think you can also introduce yourself to the new students that just joined and then keep talking to them. I mean, getting to know them. Okay. So my name is Nurayim and I'm student now. Okay. Жана айткандан бери уялдым, бирок азыр айтырайын. Макул. Мен атым Нурайим, мен студентмин, 5-чи курсту бүтүп жатамын. Ошол азыр дипломдук ишиме даярданып жатамын. Жакындан таанышып, өзүңүздөр жөнүндө айтып берсеңиздер дагы аябай кубанычта боломун. Анан интернетим үчүн бир аз кечирим сурайм, бул бир аз акыркы күндөрү мегаком мени аябай подводить этип атат. Ал эми азыр каалоочулар болсо Totally fine. I think it's okay. Let's go. Рысбековичтин микрофону күйүп турганын көрүп атам. Эгер кааласаңыз сиз жооп берсеңиз болот. Өзүңүз жөнүндө да айта кетсеңиз болот. Можно я? Ооба, макул болот. I like hobbies like painting. Painting, yes. Painting and cooking. Еще, можно тут school hobbies тоже добавлять? Yes, of course. You can add everything you want. Өзүңүздөр каалаган дагы башка бул списоктон башка дагы койгилериңизди кошо берсеңиздер болот. I like hobbies like volleyball and basketball. Playing volleyball and basketball. Yes. And play volleyball. Yes. Good job. Siz qancha жыл болуп калды ойногонуңузга basketball? How long are you playing basketball? This is your first year? This is your second year? Two. Second year. Two. Yes, good job.
This is very interesting. Сиз ушуну мынтип айтсаңыз болот. This is my second year of playing volleyball. This is my... Хорошо. Okay. Yeah. Yes, of course. So if I tell you about my indoor hobbies, I like painting and reading and cooking. And so if I tell you about my outdoor hobbies, like volleyball. Volleyball is my very как сказать? Very famous game. Yes, and I think volleyball is the very interesting game in the world. And so I started playing volleyball 3 years ago. Wow, that's great. I also interested in volleyball, but I can't play. I'm not sporty girl, so it's not my cup of tea. So I'm so happy when anyone else plays plays volleyball, football, or any other sport games. Аябай жакшы көрөм башкалар ойногондо, анткени мен аябай ойногонду билбейм да, андай жакын эмесмин. Сизге аябай кумчатамын. Сказать, что мне очень жаль. Кайра айтылып койсузбу? Я хотела бы ответить вам, что мне очень жаль, что так получилось, что вы не играете в волейбол. Ойноп көргөм, бирок меники эмес экен. So thank you. Oh, by the way, I play on the same team with Altnay. With Altnay? Oh, so I didn't know that. I'm so sorry. So the girl with crown and heart is Altnay, right? Yes. Oh, okay, cool. Are you studying in the same school? Yes. Yes. Wow. That's great. Are you studying in Bishkek or you are from regions? No, we study in Istiklal region. Oh, you are studying in a school. That's cool. Yes. And I'm happy for you. In one team. Oh, in one team. Yes. Oh, so you are both in one team, and you are you are playing 2 years, this game, this 3 sport. 3 years. 3 years. Yes. That's great. Yeah, I'm so happy for you. This is cool. So next one, who wants to talk? Дагы ким сүйлөгүсү келет? Можно я? Ооба. Кубанбекова, атыңыздарды айта кеттиңиздер, анда мен адашып калып атамын бир аз. Всем ассаляму алейкум, my name is Alina. Nice to meet you, Alina. Nice to meet you. My hobbies, indoor hobbies is... Кечиресиздер, сүйлөй тургандар, эмен микрофонуңуздарды өчүрүп алыңыздарчы, бизге вообще угулбай атат. My hobbies, indoor hobbies is reading and sometimes cooking. Outdoor hobbies is walking and sometimes shopping and riding horse. Riding horse. Riding horse. That's cool. How long are you riding the horse? Because it's really interesting. Канча жыл болуп калды атка минип эметкениңизге, мындай хобби катары же билбейм, ат минип баштаганыңызга? Кичинекей кезимден бери да. Oh, from childhood. You can say I'm riding a horse from childhood.
мен атты кичинемден бери минемин десеңиз, I like riding horse from I'm riding horse from childhood десеңиз болот. Thanks. Все. Okay. That's all. Next one, Мақсат Бақтыбаева, сөйлегіңіз келіп жатыр. Good evening, everyone. My name is Maqsat. Good evening. My prefer enjoy болот да, башталышында. Получается. Сіз prefer-ду тандасаңыз болот же enjoy-ду тандасаңыз болот да? I prefer десеңиз болот же I enjoy деп. I enjoy indoor. When I indoor, I reading books about business and psychology. Read books about business. I enjoy cooking too. Yes. What is your favorite dish to cook? What is your favorite dish to cook? Жаққан тамақпы? Манты көп жасаймын. Көп жасаған тамағым манты, потому что because my husband love манты, like манты, likes манты. My husband likes манты. Yes. Good job. That's cool. And когда my hobbies, traveling. Very. My favorite. Okay. My favorite outdoor hobbies десеңіз болот. Қандай дедіңіз? My favorite, менің жақсы көргөн. My favorite outdoor hobbies, traveling and shopping. Oh, the same. Traveling. Where do you like travel? Are you traveling a lot? Sometimes я не говорю, мындай көп деп айта албайм, бирок көп эле чыккам. Мисалы, I was Turkey, I was Europe, Венгрия, and Czechia. I was, and a lot of I was Kazakhstan. Wow, you were in a lot of places. That's cool. Анан кийин мынтип айтсаңыз болот. I was in деген предлогду унутуп койдуңуз. Бизде аны айтпайбыз, бирок мен Кыргызстанда дегенде да деген мүчөсү болуп калды. Ошондо in дегендечи. I was in Turkey, I was in Europe, I was in Венгрия кандай тура болот экенин тура кандай болот экенин билбейт элем. Hungary десе болот. Hungary жана Czech Republic деп. Yeah, Czech Republic and Hungary. Yeah, cool. Thank you. Ушундай in деген предлогду кошосуз ошол жерден. Чоң рахмат, аябай кызыктуу хоббилер экен. Thank you, you too. Next, who wants to talk? Maybe Азамат Тохтобаев, Nurjan, or Ruslan. We have. Hello. Hello. What is your name? Can you talk, please? Yes, of course you can talk. Nurşerdan. Yes, of course. Атыңыз ким болот? My name is Nurşerdan. Wow, that very unique name. Yeah. You can go. You can just tell me. My unique name is Shera. Oh, cool. Yes.
And what thank is your you. favorite hobby? Okay, can I tell? First of all, thank you. I'm here. Hello, hello everyone. And then I am first time is here today. This is your first time? That's cool. Yes, yes. This is my first time, this is. Yes, my first time is here. My hobby is what? I like to clean home when I was free. And then not reading books. I like playing football. And then I want to learn a little the English language. Yeah, enough. So your hobbies is cleaning up the home, right? Yes. When you're free? Yes. Yeah. Cooking? Did you mention cooking the cooking? also I like it, but not much. Not much. Reading, there was reading, right? No. I'm also not much reading, but a little bit. Sorry, internet biraz жакшы болбой калды. Кечиресиз. That's good. What else was there? After Also, I like to play football. Football, cool. My uncle also likes play football. Yeah. So thank you for teaching your English language, all guys. I'm so happy really for helping you are. I'm so happy too. Yeah. Yes. I'm so happy to help you. That's great. I'm like really happy. So if you finished, we can go on, or you have something to mention? No, enough. Yes. Эгерде дагы бирдеке айткыңыз келсе, айтып берсеңиз болот. Эгерде жок болсо, башкаларга кетейли. Okay. Okay. Good evening. So Nurjan, maybe Asil Ermekova, Guli, Atalay. Yes, Melis. Hello. Hello, everyone. Again. Are you? Okay. Your name is Melis, right? Yes, right. You're right. I have a lot hobbies, indoor and outdoor, but I want to say only about one hobby. It's table tennis. Table tennis can be outdoor and outdoor also, indoor and outdoor. It can be both, right? Yes, table tennis is good for blood circulation. You can improve your reaction, and it's good for eyes. You can train your eyes. Wow, I didn't know this facts. This is cool. You can improve your health with playing table tennis, right? Yes. Thank you, everyone. That's it. Thank you too. Next one, who wants to talk? Who wants to share about their hobbies? Дагы ким хоббилери жөнүндө бөлүшкү келет? Yes, of course, Jusupekova. Yes. What is your name? My name is Aigirim. Nice to meet you, Aigirim. Hobbies University. My hobbies are cooking and watching Korean dramas and sleeping. That's cool. And outdoor hobbies are walking and shopping. Yeah, that's very interesting. Common hobbies, right? What do you like to buy when you are shopping? Shopping кылганда эмнелерди сатып алган? What do you like to buy when you are shopping? Эмнелерди сатып алганда? Yes. I like to buy
shoes. Нет, clothes. Shoe? Одежда. Clothes. Clothes Clothes. and I see. туфли или кроссовки. Shoes да, oyna. Yeah. I like Shoes. I like to buy clothes and shoes. That's cool. I think you have like pretty good wardrobe. Аябай жакшы гардеробуңуз бар го деп ойлоймун. Манчалык келемес, бирок жакшы эле. Not that much, right? Дагы бир нерсе кошкуңуз келип жатабы же эгерде жок болсо башкаларга өтөйлү? Жок, ушул болду. Okay, that's all. Thank you. Yes, thank you. You too. Sumaya, maybe you want to talk? Азамат Тухтубаев, Асель Эрмекова. We have also Асель Камчыбекова. Сумая, сиздин микрофонуңуз кошулган экен, эгерде. Бирок сиз айтабыз да, жаңы кошулгам. Good evening. My name is Nurjan. Nice to meet you, Nurjan. Let's go. Using. My hobbies is reading, cooking, and learning English and Korean languages. Все свободное время изучаю языки. Как будет? All free times I learning is languages. Правильно? Так. All my free time I так. Бардык бош убактымда тил үйрөнгөндү жакшы көрөм дегиңиз келип атат. Да. I like to learn languages in all my free time. I like to spend десеңиз болот. Мен убактымды I like to spend all my free time to learn languages десеңиз болот. Spend деген бул коротуу дегендей болот да, мындай убактымды ошолго бөлөмүн, коротомун дегендей. All my free time I spent for learning languages десем деле болот да. Ооба, болот ушундай дагы. For languages. Also I like sewing, sheet. Sewing болобу? Sewing, машинада тигүү, швия. Тигем да. Ооба, you менен айтасыз да, sewing. Sewing, Yes. Sewing. Good job. That's Now cool. Yes. Всё, болду. That's all, right? Okay. I really interested that you are learning Korean. This is very fun. I hope you are enjoying. Yes, I love learning Korean language. 3 years I learned Korean language. Wow, that's cool. Are you watching Korean dramas without subtitles? Yes, Maybe I you are очень много смотрю. I watching Korean dramas. Мен кандай болуп калат? Много смотрю деген. A lot. A lot of what? I watch Korean dramas. Yes, a lot. I watch Korean dramas a lot. A lot, That's cool. And maybe we will move on our next question, which is
Yeah, why do you think hobbies are important деген суроого жооп берип көрөлү. Эмнеге хоббилер маанилүү деген. Буга бул ылдыйдагы сүйлөмөнү жооп берсек болот. I think hobbies are important because they help people to reduce stress, стрессти азайтат, to feel happier, бактылуураак сездирет, to relax after a busy day, кыйын күндөн кийин эс алдырат, to stay physical active and healthy, физикалык жактан активдүү жана ден соолукту чыңдоого жардам берет, to enjoy their free time. To enjoy my free time. I think hobbies are important because they help people to reduce stress and to feel happier. Yeah, that's yes. I am also agree with you. So thank you a lot, Nurjan. It was nice conversation. Спасибо. Yeah, thank you. So maybe Aklai wants to talk about why hobbies are important. Hello. Hello. My name is Aklai. Nice to meet you. My name is Nurayim. If you are new here, жаңы кошулган болсоңуз менин атым Нурайым. Do you want to talk about why hobbies are important? Хоббилер эмнеге? Okay. Yeah. Go on. Hi. Surname is Ахматкулова. I'm so sorry. Акылай, сиз биз мененсизби? Эгерде биз менен болсоңуз, эмнеге хоббилер маанилүү экени жөнүндө сүйлөшкүңүз келсе, жооп берсеңиз болот. No, maybe she has some problems with internet. Let's go on. Камчыбекова Василь. I see you want to talk. Good evening. Good evening. My name is Asel. Good evening. I think hobbies are important because they help people to feel happier and to relax after a busy day. Busy болбойт, бул сөз кыйын дегенди билдирет, анан кийин busy деп окулат. Busy day. Yes. That's cool. Do you want to share with some other things? Еще раз повторите, пожалуйста. Maybe you want to share with your hobbies if you didn't share till this moment. My hobbies reading book. And I go to cinemas. Oh, you like to go to cinemas? Yes. And I am playing tennis. Oh, are you playing table tennis or in a big court? Table tennis. Table tennis. Oh, yes. Yeah. And I hope you heard. Yeah. Continue. Nowadays, I read book Rasul Gamzatov. Oh, Rasul Gamzatov's book? Yes. You are reading Rasul Gamzatov's book. Oh, No. that's cool. I wanna do you know his books are like poems or there is like stories? Maybe Расул Гамзатовду поэмалары деле жазган, стихотворение там, же болбосо мындай чоң чыгармалары барбы? Ырлар жазган. Ырлар жазган основном. Poems. Ырларын окуп атасыздар. Yeah, you are reading poems. Wow. That's cool. Camila, maybe you want to talk? Thank you, Asel. Hello. Thank you. My name is Camila. I am 21.
Do you listen me? Nice to meet you, Camila. Yes, yes. I can hear you. About facts of me, I'm married. I have daughter. Wow, this is so cute. Yes. And I want to tell about my hobbies. There is a lot of there are many hobbies I have. There are many hobbies you are interested in. You like? When I study at school, I went to the musical school, and it was my first hobby. And so also I like dance and listen to music my free time. I think hobbies are Which very. musical instrument do you play? Okay. I think hobbies are very important Yes, because go on. they help. Просто интернет немножко по неме тупит, поэтому долго доходит. I think hobbies are very important because they help people to relax after a busy day. For example, if I all day cleaning house and I listen to music or dance, it helps me to relax after a busy day. Wow, that's good. I like your English. It's very like you. Oh my God, how to say it? This is very good English. Yes, and Thank you. I'm so sorry for interrupting you. My internet connection is also not good these last days. I don't know why. It's like very, very bad. Thank you to sharing with us about your hobbies. Thank you. Hello. Hello, Sumaya. My name is Sumaya. Nice to meet you, Sumaya. How are you? How are you? Good? Yeah, are you good? Кандайсыңар деп сурап жатам. Маанайыңыздар кандай? Good. Good. Wow. So, do you want to share with us about your hobbies? Хоббилеріңіз жөнінде бөлүшкүңүз келип атабы? My hobbies are learning languages and I like to cook and make sweets. Oh, so you like learning languages, cook, and learning languages. Oh my God. What do you like? Cooking sweets. What kind of sweets do you like to cook? Кандай таттууларды пышырган жакшы көрөсүз? Баарын эле. All of them? All kind of sweets, right? Бардык түрлөрүн дегенде all kind of. I like to cook all kind of sweets десеңиз болот. Thank you for sharing about your hobbies. Maybe you have something to share. You have something else to share. Дагы бир нерсе менен бөлүшкүңүз келип жатабы? Өзүм жөнүндө тааныштырганга аракет кылып көрөйүн. Yes, of course. I am 10 years old and in the 4th grade. Oh. Yeah, you can go on. I am currently studying at Asanesian Club School, number 33. I like to learn languages because I want to become a flight attendant in the future. Oh, that's great. I see.
I want to be a flight attendant one day too. Maybe it will be like dream, maybe not. We will see. Аябай жакшы хоббилер, аябай жакшы айтып бердиңиз өзүңүз жөнүндө. Сиз бир аз pronunciation дейт, бул сүйлөгөн сөздөрдүн үстүнөн иштешиңиз керек экен да. Ал үчүн сиз переводчикти ачып эле ошол жерден эле эметирсеңиз болот. Мисалы сөздү жазасыз, 10 дегенди жазасыз, мисалы 10 дегенди, анан кийин ал жерде голосовой үн чыгарган эме бар, ошону кошуп эле бассаңыз эме болот. 10 деп айтып берет да, голосовой помощь жардамчы. Ошол жерден артынан кайталап эле өзүңүздүн pronunciation'ды оңдосоңуз болот. А мындай англисче сөздөрүңүз аябай жакшы экен, колдонгон сөздөрүңүз. Анан дагы көбүрөөк видео же мультфильм көрсөңүз англис тилинде, ал дагы сизге жардам берет. Артынан кайталаганда. May I? So, Sumaya, if you finished, thank you very much. Let's go on. I think Maksat was wanna talk. Yes. I think hobbies are important because they help people to feel happy and sealed to success. To seal to success? Нет, seal to success. Seal to success, правильно? Кыргызча сөзүн айтып коесузбу? Түшүнбөй жатамын. Ай, нет, сейчас. Ийгиликке жетүү. Leads болот айтмакчы, ийгиликке жетүү. Lead to success. Yes. Now it's correct. Yeah, thank you. Next one, maybe Aklay, Nurjan, Star, Jusupbekova. Can I? Yes, of course, Aynazik, you can. Okay. In my opinion, hobbies help for many people for different reasons. It could be, I don't know, maybe problems with himself, work, with studies, and so on. In my situation, for example, I played volleyball to get rid of unnecessary thoughts, and thanks to this sport, I can relax and calm down. Yes. And so. And thanks to books, I feel better mentally. That's great. Yes. And with cookies, and when I cook, I can feel good myself. Feel better, and get rid of anxiety. You mean, right? Jana, get rid of anxiety. No. Тревожность, да? Тревожность. Нет, чтобы избавиться от лишних мыслей, я хотела сказать to get rid of unnecessary thoughts. Yeah. That's great. It's right. I like your English. Thank you. Thank you. Really good. So I agree with. So, thank you, you too. And Altınay, you can go. Can I talk? I'm so sorry, I will interrupt you. Алтынайдан кийин, эгерде убакыт болсо да 5 мүнөт деп жазышты мага, 5 мүнөттөн кийин
прямой эфирди бүтөрөбүз. Эгер каалоочулар болсо сиздер комментарийдин астына жазып койсоңуздар болот. Бул жерде Okutool English каналында акыркы биздин посттун астына комментарий кылып жазып койсоңуздар болот. Ошол жерден биз текшерип сиздерге фидбек берип коебуз. Go on, Алтынай. So I agree with Nazik because volleyball is really solve our soil problems. I don't know what is the work. Типа я не знаю, как это работает, но волейбол реально как-то избавляет нас от ментальных проблем. So you don't I don't know how it works, but volleyball helps me to get rid of my thoughts and helps to feel lighter. And so I also feel happy when I read books. And right now I read a psychology book, and this book is really interesting books, and really helps for me. And I think that's also Hobbies. Psychological book. Siz bir ele kitap okup жатасызбы, туурабы? Же 2-3 китеп окуп жатасызбы бир убакта? Я читаю 2 книги. Okay, then you can say books. Psychological деп P менен жазылат, бирок P окулбайт да. Psychological десеңиз болот. Psychological books. That's great. Психологические книги. Psychology book. What is this like? What is this book's like? Name of this book? What is it? The book was right in 9th век будет. Century. Writer 9th century, and after al-Balkhi. So yeah. So and I read электронные книги, Electroндук. E-books. Кечиресиздер, бул жактан микрофонуңузду өчүрүп турасыздарбы? Точкачан. Что это, скажем? Электронный книги деген e-books деп айтылат да. Electronicalды кыскартып коюшат да, e-books деп. And I read e-books. And so? And all. Yeah. And it's all. Yes, of course, you can speak. Абдыразаковадан кийин токтотойлу. Извините, можно спросить, вы еще будете такие эфиры делать? Yes, of course, we are doing this kind of streams on every Wednesday. Ар бир шаршемби күндөрү биз мындай стримдерди жасайбыз. Прямой эфирлерди саат 7-ден 8-ге чейин. Talking club'тар болуп турат бизде. Каждую среду болуп калат экен, ошондой? Ооба. Макул, рахмат. See you. Абдыразыкова жөкөрсө болот, мен токтотойлу. Yes. Okay. Hobbies are important because they help people relax and have fun. They make life more interesting and give people something to enjoy. In my real life, when I That's great. I enjoy it. Кечиресиз, улбай калды, акыркы сүйлөмүңүздү айтып коесузбу кайтадан?
in my real life, when I do my hobby, I enjoy it. Reading English? Yeah. Кайра айтып коесузбу кайталап? Бул жерде просто ызычуу болуп кетти да, эмеден бирөө микрофон кошулуптур, ошо менен угулбай калды. In real life, you enjoy? In real life, I enjoy do my hobbies. Okay. I see. That's cool. Anything to add? Абдыразакова. Атыңыз ким болот ошондо? Салима. Атыңыз көрүнбөйт. Алия. Салима. Салима. Right. Nice to meet you, Salima. Yeah. I'm so happy that you share your opinion. And I'm happy for all of you, for all 24 participants to be here. I hope you'll see next week. And for today is all. The lesson is over. You can left your sentences. You can write sentence and left it in Telegram. Окей. Достор, туугандар, сабагыбыз аягына келди. 8ден өттү, байкасаңыздар. Нурайымга рахмат деп айтып коюңуздар. Кааласаңыздар эмени жагымдуу сөздөрдү. You can write supportive messages to her in our channel as well. Каналыбызда дагы ага сүйлөмдөрдү катып ар нерселерди жазып койсоңуз болот, пайдалуу сөздөрдү. Сиздер менен кийинки шаршемби жолугабыздан да. Thanks everyone for joining. Кошулганыңыздарга рахмат. Кийинки жумада дагы сабактар көбөйө турган болсо, жаңылык кылып жазабыз, группага. Мүмкүн жумасына 2 жолдон өтө баштайбыз. Бирөөсү уланткыч группа, бирөөсү башталгыч группаларга болот. Have a good evening. See you next week. Жакшы калыңыздар.